Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kadon Bosco Media Network lapan menampat bahak bakan sepenlong biang. Ikaran sani kop ruai ke belatip kum kesur kenut season 4. Ubah OL marbanyang uwe ni dekat jong kadon Bosco Media Network hagajinya keram ikilar patai kubor ulayat hu bagi nong job kebayo arai ke kusnam pisa kebasilak tingkah hakan ikaran sani kop ruai bagi nyok lat ru banyilit shimbenta hakaran sani kop ruai kiban salong hakalengkeri India bat syabari. Kanika timya kop ruai kebenikot sul kenut season 4 lenika tup besau dengan timya kop kelayat nyelayat belembam tala laisnen hakine kelaisnen nyelala pensei ki kenarit kena samla bat mentai dan iba kit kupar nongsi iba nekenci iba lara ka price ikan uskit ladu hausnem belala but ide ikna nanong kendong lepo kenci di kaneka lempung jengi king kailat je paro kena kentai basna bedon kasap ki basau tenat bedruai ban siau ban simbeta kaneka jilek kemen dengan ruai kasiau kapli ka ailat je paro kot di ka bairung kalong siaja tengka but ke price kalong silak tengka but hakane ke competition ni ai tang kawai ke price namar haba kiyo habin uno dan nekano kena nek sama bayo ke price ni ai tu ko baking ya kun cikin pung tu pertai ibakit tang suan pain po Amerika lek dan shot train si dan taka neka the World Championship of Performing Arts ke Benong po California ndrek next time snubok nak nek jingjia ta katma pertai jin kam tam Rusia ba degree te ke competition dapat sengit no snubok ndrek dang but kam de jingkut ka intang yok lat gitu te ni penslur ni kentu ni krok ni kring ikna samla dan kasapin betinan mencipta sekeneka competition jeng kok but sorry akhirnya kejengnya kok nyem ka organisasi ka Don Bosco Media Network kam don benta ban rai ban jet ban bisyar mano bajob mano badan bar khat yang IT ki kini ki ngam bisyar ki ba in kilong lait loy ngim tare ban persyang ban kep ki jeng du cepat ka organisasi ki hagarai jadi ya berkirai kini ki ngam bisyar kalau dia rekod kebekadu di mencem sedang ucip mustab dan buram dengiru ulawan long ucip kes saka grand finale bat ulah ang lengo ya kalau kau penyak kini ka competition ke bakal long of international standard akaba ka blok ya di baik ya reti klan don kena kejing witkin di penyak kata kurkom ke ba jadi baka bat ka deka kejing yakop dengan kejuk minta di ngakwil ti ba lamba kan deka kubor ni pha lamba jompi dak baburam dak basno nyoko deka mati jompi bakin bun busmin ti bakin dan but kena samla kentai ba senang nadok hybrid adok kena samla ba don kasap ruai ban recommend ni kinwan ban cimbenta banyak don talang kan deka competition batau sna te ka experience jangate kilak bon ba nomor ba ngaderu uwe neki nang ishimenta haka season 2 ngala ishimenta ngapoi top 10 haka to kapor nga kampoi re haka thong jang job ndre ngai i ba kani competition kadi ka we ni competition ka ba best do ma nomor ba kamdan kamdan re kata ka voting kamdan re kata ka ayun mereka David Fair and Square niki judges baik. Dia ngakwa biang kan bangan yakun biang sa ke season 3. Dia ke season 3 nga poi top 10 but nga yora. Ya ke thong jeng job kan ke season 3 te ngai iru bakani ka competition ka baka Don Bosco ka penyat. Kani ke sukun ut kan.
ka long professional ba ngampat julap menurut ba ki competition kin long professional hadu kato kan karukum snai ki stage karukum penya ki host ki judges ru long haki round kini ki elimination round kamut ki David ki way reha ka final kamut kin David ki de ki way pada ki pompat yu EP menurut haki tu ki round baladap kan te kamut final kin David ki de ki way ki bathamai kan te katu kamut kapan i ba kalong fair and square kan kin judge be katu ka performance ka jong pia katu ka kajing roi ka ba pirwai par final te kajing so tanat changa ban wan kani competition kalong ba ngai iba ka sound ru ka biang ba ngalak ban ong yang tama ma teng teng ina lek roi ki competition la da kim pen biang ba ka sound system long teng teng idu jengkermen no kan ni kum kinang shimentar andre ada ka sound ka biang kamut ni roi ki jing roi ki ba ni ngila practice ba kamut ni das ngohun kan habang iwan hang turu te kawiru kalong ba nga tenat ba hasyaban sedang competition kemut Father Michael Makri i pendem syai jing tuai katuru kapen ka imen siam hayang kan te ke experience nga competition heto competition ngala yo shibun ba ya ka ba ki airu ya ki coaching ni ki hikai ni kumno ban rai ki ai ni ki vocal exercise na ki coaches ki jong ki bangi ngila jir kan te nga skoban kenturu ya ki para samla ki jong ni hadu ki hap ki barit ba kini syakmat ban penpau perthei ki kisap ki jong phi paniwan shim mentah kini ke competition wat lada phim job yo lesi phi job ne phiram yo phiram ho news nam ru andre kidang don bun kisnam ya ke ba pinwan lang ko mangaru nga participate ho wis nam ngam kampoi syakathong ning wan biang namar kani ka platform kalong ka ba ngaras ngo tenat hadu kata-kata te tangkom tai bang ngo tenat kalong ba hakani ke competition omdan kani ka voting kadai be fair and square ni ki judges teng teng pada indalai ki competition kamu ingin haple itu ki voting ingin hapdi ki kapan skato kamu kapan jenjar yang kum ki kun samla kato kamu kapan du jingkermen no yang kum ki nong badan yang kasama dari kani competition kamu kadai be tang na ki judges be kamu lada pila perform ba kamu pila yo khet uso dari lada pidang pim perform ba kamu kata te mah kata ka chong ha kamon ka jong phi dan ring asu bah ban kentui phi paro pin sngau ba ban yawan hakani ka competition te haji sha kani ka competition ka ba ngale shathe ipen le ifata Michael Makri na Don Bosco Media Network ipen le ka audition i submit ki documents nak penta jonga kan te ngasha jet hakatu competition kerteng jong kata competition kedai World Championship of Performing Arts hakajing shisha ka competition kadai hu benai Julai jong New Snam rei na kidau jong ma dan kita mai te kila postpone chai menta te next year ngatrai kinsa ayu yang namar ba ngila siuru yaka by hotels ke ngila siu shathi te katuru komod Father Michael Makri la yarap hai ngi ba nila let mi ru ha UCM banyo yaka sponsor na ka government ru kai te komod tada khamdei ke jingya trish tomlang but kaneka larang nga ngamwan reh kaneka platform mah kaneka competition kemud nga khamlong re kumne kumbang lang namar ngale ngide nanong kendang lang ngimtip re kita banle kumno hable kumno ita ki visa ki kemud re nakajing dan jong kaneka dan Bosco Media Network but Father Michael Makri kaneka team di barok kawelang kila erap shibun kanya nga anak mataban ngan yo ka visa ru mentang ala yo ka visa chonga kan kut hadu shipos nem te sisin bala yo ka US visa kamut ngil ala ban lek dakatu ka visa kamut hadu shipot li kiri jong perthai te kamut kaniru kala arab shibun kan wat lada yo le se ka postpone yang ya kani ka competition tu re ngin yai ban trish tampan wat ki competition kan namar ba ka visa ngala dan hakti te kala arab shibun bayanga